Evet, tereyağlı, dereotlu karidesimiz hazır. Скариди на тиган с масло и копър. Az sonra tarifini yapacağız. След малко ще ви дадем рецептата. Şöyle salatamız hazır. Може да покажем и салатката и основното ястие сьомга с картофки на фурна. Gördüğünüz gibi az sonra tarifini yapıyoruz. Mükemmel bir lezzet oldu. Çok kolay, çok pratik, çok ekonomik. Tabii Statko, afiyet olsun. Много лесна, икономична рецепта и също така много вкусна. Ето сега вече ще споделим самата рецепта и ви пожелаваме приятен апетит. Tabii Statko, afiyet olsun. Отново потвърждавам казаното, много е вкусно. Toplu нали? Съветвам ви да опитате. Sıcak sıcak verdin. Derya. Derya. Bravo Derya. Ataka. Süpersin. Bak şimdi sana bir şey göstereceğim. Tuva. Pırvi. Bınka. Önce dışını alıyoruz şöyle. Şöyle temizledik. Bak şimdi şurada bağırsak var. Bak görüyor musun? Здравейте на всички! Рецептата за днес ще бъде скариди на тиган с масло и чесън. Сега Рамазан ще ви покаже как почиства скаридите. Bak şöyle kabuğunu alıyoruz ya buradan böyle. Kafasının şurasında. Маха ципата и примахва и червата също така. Bak, kafasının burasında pislik vardır. Bak şurada. Şunu şöyle atıyoruz. Sonra şurada üst tarafından şöyle çekiyoruz. Ето по този начин разтваря скаридата. Evet şöyle. Bağırsak bak şimdi. И издърпва Görüyor червата. musun? Aslında kürdanla da alabilirdim ama önemli değil. Şöyle çekiyorsun. Може да е по-удобно с клечка за зъби да пробвате и по-бързо става. Böyle işte böyle temizliyoruz. Ето по този начин се İç почистват. organlarını şuradan şöyle çekiyoruz bak burada. Tam şurasında. Görüyor musun? Да, те са като косъмчетънки. Asıldığı zaman geliyor zaten. Bak gördün mü? Hop. И ето тук вече са почистените скариди, които след това ще измие. Така, скаридите вече са почистени и се измиват със студена вода. Evet bak şuralarını. Görüyor musun? Beyinleri bak bunlar. Şuradan çıkıyor. Червата и мозъкът се премахват, за да може да ни горчат скаридите. Bak şimdi şöyle. Bu mesela bütün değil mi? Buraya. Pistiga. Нещо не ми фокусира телефона. Pistiga bak piş. Gördün mü? Nasıl çıkıyor bak buradan. Ето това се изкарва, това е мозък. Bu temizlenmesi çok acı ve ekşi olacak. Kisili. Luteyi gibi böyle, anladın mı? Ето да не свирежим. Tamam. Özür dilerim. След това ги оставяме да се отседят от водата. Телефона ми не фокусира нещо. Телефон фокусира. Няма нищо. Трябват ни 4 скилитки чесън, Evet. малко копър и няколко лимона. Limon var. Maslo koyacağız, tereyağı koyacağız. Няколко парченца лимон, също така и масло, забравих да спомена. Şöyle kesiyoruz. Настъргваме чесъна, нарязваме копъра. Derya. Şöyle dereotlarımızı da doğruyoruz. Çok değil mi? Değil. Normal. Не е много. Една връзка копър е достатъчно. Как? Maslo 50 gram Derya. Kaži. 50 gram. Bravo. Maslo. Bravo Derya. Браво, мамо. Evet 50 gram. Следващата асистентка. Küçük така ya. Bu kadar tereyağı koyuyoruz. Да, около 50 грама масло са напълно достатъчни за запръшката. Evet, bugünkü tarifler Derya Hanım'dan. Tati. Tak. Bravo Derya. Kesin atıyoruz. Haydi Derya, bırakın. Сега добавяме и чесъна.
Леко трябва да се запържи. Браво, Дари. Това. Чакай малко. Добавяме скаридите и отново бъркаме. Дария има голямо желание да готви. Браво, Дари. Малко. Шалат. Кават, шалат. Пак. Не това. С двама готвачи сигурно ще стане много вкусно. Çok zor. İki yakçıyla çok Derya'yla iyi olacak. Derya'yla çalışmak çok zor. Ben Derya'yı ustalık yapıyor ya. Kim kalfa? Ben mi kalfayım, o mu kalfa? Сега добавим копъра. Лъжичка, чайна лъжичка сол. Evet, birazcık, çok az. Още малко. Dereotu ve tuz. İstiyorsan çerim biber de olabilir, karabiber de olabilir. Ако искате, може да добавите и малко черен пипер. Ние Жълно. ще пропуснем този път. Bu kadar. Лимон не zaman sıkacaksın. Limon da, И Evet. съвсем малко лимон. limon da sıkıyoruz. Çok güzel bir aroma veriyor. Той ще придаде много хубав аромат на Şöyle bir ястието. yapalım. Bu kadar. Kraj. И скаричките вече са готови, промениха своя цвят, станаха много белички. И ще видим после как са и на вкус.